wa bona ke tshwere tjena rato be butle ka tla motho go tlalisa ba lesa di video tso braka Palamantle ngwana mme palamantle wa fofa kapa o tsa mafatshe ke a fofa bana mantsibuya ke a kena wa fofa ke a fofa ntate motho monate sebidi monate o muka a ko bone sebidi wa fofa fela wa fofa mantsibuya o so le mosebetsing ai tsama hantle ngwanana fe re le bua sebidi talent eno ya hao e tshware rona re se re le monyako sebidi talent eno ya hao eno o e tshwara e o sebeletswa tswa sebidi ntwe ngwe bohlokwa ke ndula mona microphone ke bua le wena bile ke a ikwala gore bophelong ba motho ha modimo mo file talent be loyal sure talenteng ya hao tshepahala talente e modimo a o fileng yona e tshepahalle e tshepahalle talente e modimo a o fileng yona e tla o bulela le moo o notletsweng teng e tla bula mamati amen rona re se re le monyako so mantswe ao a ngodilwe pelong yaka ke tla jaga go ya ka sa feleng ke le buile thank you ngwanana o tlo fofa ntla o fofa motshero mantsibuya thank you sir re leboa re metsotsong le 15 hantle ka mora go ram ya pele o mametse le CDFM le rato Petro ke leboa ngwanana ke leboa ngwanaka mme ha ke o leboa jwalo ke tlo bapala engwe ya dipina tse monate ya holotse go tshwaretseng tsona tsa Sesotho ke leboa ngwanana thank you ke tlo bapala engwe ya dipina tse monate ya holotsa Sesotho kwa pina na binwa ke lele ke ile ka kopana le yena ha ke le Lesotho mane lele monna talent ya hao ha ke no ile bala le khale ke ile ka mmona mono hona lape moshane monga bina mmino wa gospel Lesotho mono o mo be olo ha ya fela he hona jwale ntumelle ke ko bapalle engwe ya dipina tsena tse monate e binwang ke lele e le pina ya Sesotho shwalane Shalani, kilomurata, shalani, haitare, kilomurata, 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 shalani, Shalani, kilomurata, shalani, haitare, nagemetse khwedihane, kilomurata, shalani, haitare, nagemetse khwedihane, kilomurata, shalani, haitare, kilomurata, shalani, kilomurata, shalani, haitare, kilomurata, shalani, kilomurata, shalani, haitare, kilomurata, shalani, kilomurata, shalani, haitare, kilomurata, shalani. Shalani, kilomurata, shalani, haitare, kilomurata, shalani, kilomurata, shalani, haitare, kilomurata, shalani, khwedishane, kilomurata, shalani, haitare, kilomurata, shalani, khwedishane, kilomurata, shalani, haitare, kilomurata, shalani, kilomurata, shalani, haitare, shalani,
shwalane ke lo molata shwalane ha e tshwaretle nna ke metse kgwedi hlae ke lo molata shwalane ha e tshwaretle kgwedi hlae ke lo molata shwalane ha e tshwaretle ke lo molata shwalane ke lo molata shwalane ha e tshwaretle ke lo molata shwalane ke lo molata shwalane ha e tshwaretle ke lo molata shwalane ke lo molata shwalane ha e tshwaretle ke lo molata shwalane Pina monate holo me a tshojolo he empeha mabenkeleng. Ntebu ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hatile topo ebe le kunutu la o ke lefi le kunutu la ka ke Prosidin se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahlego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosidin o tla utlwa phapang ke nnete Prosidin e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara Prosidin molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle ha e sa re Prosidin ha se Prosidin kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori sena wa se utlwa ka rona re amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng hona ho le bonolo ke ile lebenkeleng la Pep ba ngodisa ditokomane tsaka ka fumana SMS eng ananelang tsatsing lona leno ka le hlahlamang ke a tjhelete se le accounteng ya ka etsa kopo online o tlo bone hore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao ho na le dipehelo plan smart think Capfin. Ke 19th birthday ya Top Tea Tiles. Re ke tsena ka disolo tsa semmetle tsa hadi. Khomba ya ditshale tsa teng ko White Wall. E kenyeletsa dikhomaresi, router le disebediswa. Ke 939.90. Emere tse pedi tsa pente ya Tap PVA ke 699.90. Reka ka 2,500 ka ho feta. Ho hapa airtime ya letsatsi, tjhelete ya beke ya 19,000 kapa home makeover. Sesolo se qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Ho melao le dipehelo. Etela lebenkele la haufi le wena kapa reka online ho toptea.co.za. Top Tea Tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Semohe irano kaka yemichena ke kopane le ngwana mme ntate Machaya dumela mshaneso khotso khotso hle molwana ka khotso mbekemtau ka dimetsa sebaka le wena ke lebo ntate Machaya ke lebo monna ntso ya jwa matatiele man ntso o tetetsene ngwa matatiele man ha sibi kwa se na konyana empa ne bekenye ka plane fidene ke le ka mahae ka kwana ntse tsamang mbekemtau ntse ro hloka le natso wa go pula batho ba ke lebo ngwaneso ntate Machaya o bile le kotsi empe ka N2 a go re bolellehle go etsahetseng N2 ka jeno ntate mtau ntwe ka etsela go senka jeno ile ha thina na koloi tse tharo N2 wa kwa hlakoreng la East London ho ya Butterworth tulonyana go twinki Moy Plus wa bona la he o teng a ile a hlola ke taolo ya koloi ya hae me a kena ho ye nngwe leo le yona ya kena ho ye nngwe ka ba engwe ya koloi etse ne se le pathulana mono ile ya tuka ho nona le batho ba hlano ho ye nngwe koloi e nngwe ina le motho a le mong le nngwe ena etshileng re sa nahanela hore ne le motho a le mong obane o tshile go fela ha tseba wa tshwantshiso ho hang le koloi fedile mme o ile wa shokala batho ba tseletseng ba le bahlano ba ne ba hlokaetse mane ho sena of accident empa yena le leksa mane life hospital la re ha fihla teng le yena a hloleha a hlokala so ke batho ba jwana ba pemtaung ba hlokaetseng tsatsing la ka jeno mane ho yena kotsi ene le ho N2 ndatewe re a kopa hle monna Machaya hle monna khale o le mosebetsing ona wa mebileng o le sephetephetheng a ke le bueng le batho ba rona hle ba tsamang ka bo N2 ba tsamang tseleng tseno tsa lona tseno tsa lebelo a ke le bueng le bona hore ha pula ena motho a ska jaha ha ona le mohudi motho a ska jaha bua le bona hle ntate madina banna ba utlwa batho ba ha le leka ho bua le bona le ho khalema ntate mtau batho ba ya utlwa baba
empa ba bangata ke bao ba reng ke tla boela ke bona anana re ka tsela ganang ka yona ke yona tsela e nepagetseng le ha e sa nepagala ke bua le wena ke tsa tsela ka jona fela re na le batho ba sentse ba le around 11 ba hlokahetseng mo Eastern Cape because ba bang ba hlokahetse mona N2 pakeng tsa Montreal le Qumbu mane Platina 2 ya hlokala hlakoreng la Queenstown house wa Queenstown o ya hlakoreng la Katikati ho la tshetsana koloi tse ka bang 5 mane so ito ya bolella hore mokganni ke yena ana le boikarabelo ka koloi ya hae ba go kotsi engwe le engwe e etsahalang ke ka baka la mokganni ya bolela ntho e ntate mtang hore o batla motho ka mong a ka tloe ntonyane hore ntho itseng ke ka etsala honna a tsebe e mo le ntho e ka etsala me e molemo go hore ya motho ka mong a ganne mona tseleng a itsela a ipehla koreng la hore ke batla go ya ke ofisa mo ke anteng ke ke pitse ke sa ka phatsa misala ha le mo motho le mona le molao ke tla ke be motho a tla batla sa ona ke be sa taolo ya molao se le yene ke tla ba go yona ha re ka tshwara ka tsela ya ntate mtang ka ba bonolo ha go ntate mtang hako le bontate Matjhale ka moso moshaneso re tlabela re kopana hape ha ke le ka mona ka matatiele ke le buile ngwana mme tata e ra tswa jwalo he ntate Matjhaya moye mona ho le Lesedi FM ke ne ke mo palamisitse maqhubu a tshabayang haholo a re fe hanyane ka kotsi ena e bile mpe haholo N2 wa botshelela o hlokalla sepetlele me engwe ya dikoloi ile ya tjha le ka mane ka Mpumalanga hona bekeng e tswa feta koloi ile ya tjha mme batho ba bane ba itjha lore ke ntwe bohloko haholo re a kopa le ona jwale re santsane re hweletsa mona se le moyeng ganna hantle ha mohudi o le teng ha itjhate man ha itjhate ha mohudi o le teng ha itjhate koloi ya hao ha itjhate o tla fihla mo yang re metsotsong e 26 hantle ka mora hora ya pele mohlomong o potso re hona le taba tse ding tseo hona le tabanyane nngwe ho na le bakgwenyana bao ke kopaneng le bona wena o ske wa sutha o tla utlwa taba tsa bakgwenyana bana o ske wa leka wa sutha ha ke no di tloela le khale empa ona jwale ke kena di maspaleng hona le maspala tse 5 Freestata tse ileng tsa hloleha ho lefa basebeletsi Mafube o ifumana Frankfurt e tshwere Villiers e tshwere Tueleng e bile le bothata ba ho lefa basebeletsi masepala o mong ke Mantsopa le ona masepala ono o a hlalla hore o bile le bothata ba ho lefa basebeletsi masepala o mong hape o hlaellang ke Maluti a Phofunga bothata bo bile teng masepala mong hape ke Masilonyana ke ena e tshwereng Winnie Mandela ke ena e tshwereng Thenezene ha o bua ka ke ena e tshwereng le ka mona ka bo Verkeer de Vlei le ona temono ho bile le bothata masepala mong ke masepala wa Mohokare ke ka mona ka Zastron ao Matlakeng ha o ya Lesotho o tloa ka Blomo ka mona o tla fihla ka mona ka bo Zastron le ona bothata bo bile teng mme ke masepala tse 5 ke a kgolwa hona jwale he ba dipuisanong hore ba kope ntate Kondongwane lefapheng la hore a ba fe tjhelete hona le masepala tse ding tseo ke ne ke hopola hore di tla be di le mathateng a ditjhelete di tla hlole bana masepala o teng o sebetsang ka tsela engwe makatsa masepala kuona ka mona wa ntate Seage le mo tseba Seage yena mahlo a manyenyana yena ka mahlo a tswang Korea Seage o na le mahlo a manyane ka re kwa makorea monneno o tshwere ka thata re le bo monna Seage ka masepaleng wa hawa ona o tshwereng bo Boshofo o tshwereng bo Delvele re le bo monna ke ne ke nana ke re bana ibe masepala ono ho tla ba jwang ibile ku utlwa hore mono ba tla ka mosebetsi o moholo wa sola mosebetsi o moholo wa sola wa tla ka moo re a leboa masepala mongwe o ke neng ke nahana hore lona bashana baka wena e motho moratiwa le wena Ponto
masepala o mongwe eo ke neng ke nana gore le ona batho ba tla re he masepala ona wa fumana tšhelete jwang empa masepala ona ke ona o tsamaya fela bolatšha o patetse basebetsi wa etsa ntho ye nngwe le nngwe e ntle ke ka mona ka lejwe leputswa ke leo ha monate fela jere le tsamaile monate moqhaka kuo a ha monate nketwane keo ye nhlapho le sebetse o feta moo ka nketwana le sebetse o feta moo no lona ka moo ka nketwana le sebetse ka matla banna le sebetse ka matla masepala mo nkwa dihlabeng he bana dihlabeng moo le sebetse ka matla banna ke a leboa ebe banna ke lebala masepala o feng banna hona le masepala mo ke tsele o ka mona le yena o ka mona ke kgola lo hae a wa ka wa ba le mathata ke a leboa banna ha le sebeditse hantle hakalo tanki o mong kwa phumelela ke ane nka ngwodene enka mbo friede ne ke le teacher mono ka bo wodene ka mo ka bo friede ka bo Cornelia ka bo memele go nyolwa go ya kwana udimo ke ne ke le mosue mono o nyolwa go ya ka bo standard tone ka mane o tsamatseleng tseo ha go tlwela ona teng mono moshana o teng ba re ke citizen o re hohle ke Lesotho Njime mojanye hole Jaka utadi bila nitela Kesa kupotale alevatse Oke gile sotu hoke Njime mojanye hole Jaka utadi bila nitela Kesa kupotale alevatse Oke gile sotu hoke Jere oke gile sotu hoke Gele soto, gele soto, gele soto, ndwenale basatwegata maqheka kwada go negata jago ongo santato ya warisha mami ya resia ya watalina usiku wa rekhala masaka kokiata seria tamaha khengo ukwa mugata khapiti tata mutata usiku wa rekhala masaka kokiata seria tamaha khengo ukwa mugata khapiti tata mutata Jimmy mojanye hole Jaka utadi bila nitela Kesa iko potale alevatse Oke gile sotu hoke Jimmy mojanye hole Jaka utadi bila nitela Kesa iko potale alevatse Oke gile sotu hoke Kere oke gile sotu hoke Gele soto, gele soto, gele soto, gele soto, gele soto. Au tsa man. Khana ma citizen ai sina tsa ho man Jimmy
wa tsamaya moshemane wa ka jwale ha o otla jwalo banna nna be ka nka tloa mona ka tswa ka tsamaya e be ka le ka ntumella banna nna ka rola dieta ka tsamaya ka ikela ha eso mo ke theoang teng letle le ntloele banna nna ke tloe pereng e tshweu sengangata ra ke fitla ka Venberg ke dumeditse ke re dumela Venberg nna jwale ke a feta bashanyana e re ke hata jwalo ke tsela Venberg le ntloele ke ilo kena Senegal ke bua ka matwabeng bana be swa ke fitla matwabeng ke tla ema ke dumeditse ra ke tloa matwabeng jwale ke theoele tsona ke ilo wela tlase mane ke bua ka Polorufa tentsentsho ha ke fitla Polori le yona teng ke tla ema ke dumeditsa ke qeta ho dumeditsa le ntloele bashana jwale ke tla be ke se ke le mo beaolo ke ya ke shebile bohloko mbetle e ra ke fitla bohlokong le teng ke eme ke dumeditse empa ke fitla ka hare bohlokong ke theole meokgo ke mo robetseng kgaitsedi ya ka tsebong ke ile banna ngwanana na nyetswa sebeko kwano jwale ke le ra ke qeta ho theola meokgo ke tloe hona teng Bethlehem ke re sware kopi robala ka khotso nna ke a tsama jwale ke theowe bashana ke theole hae petsana ritse e ra ke fitla petsana ritse pele ke kena hey o etsang wena motho motlametso tse mashoma mabedi le metso mehlano hantle fela pele ho hora ya bobedi o mametse le Lesedi FM re utlwile ka di masepala tsena masepaleng ke a le kopa ka boikokobetso bo boholo sebetsang ka thata ke a le kopa banna sebetsang ka thata e ban le mekgwa eo le ka e sebedisang le kgone ho fumana tjhelete hona metseng ya lona mono e seng hore le emele tjhelete ena e tswang lefapheng le leholo la ditjhelete bona hona jwale ke ntate konongwane o ikwetse tjhelete ena mme batho ba sebetsang ha ba fumana meputso ya bona le kang maqheka ao le ka sebedisang hore masepala tsa lona di dule di na le tjhelete momamedi rona le wena re shebisane rona le wena momamedi a re shebisane ngwana wa ntlo e ntsho ngwana mothemotsho le di bona di masepala tsa rona di hula ka thata jwa le tswa bothata bo bong bo etsang hore di masepala tse di hloke tjhelete keng ha re lefe ditshebeletso ha re patale ditshebeletso ha re bueng ha re patale ditshebeletso mme ka potlako ena e makatsang re bothata ke hore ba sebetsang di masepaleng ba ja tjhelete re a ba qosa re ho bona ha ba sebedise tjhelete hantle re tjhelete di masepaleng ha e sebetse hantle hape ha re bone rena ba etsa eng hona le batho ba sebetseng di masepaleng dilemo le dilengwana ha ba tla fumana di pension tsa bona ke sono me ke ntwe bohloko rona tshaba se setso ha re emeng ka maoto re aheng di masepala tsa rona re lokiseng di masepala tsa rona ha o monate hore ebe mme manyeo ntateng eo ha fumana moputso wa hae ke khutle ke tle ho ba sebetsang di masepaleng ba lokelang ho sebedisa tjhelete hantle ba lokelang ho tshwara tjhelete hantle bana be so hlomphang tjhelete ya setjhaba tshwarang tjhelete ya setjhaba hantle sebetsang jwalo khaeka ke tsatsi la ho qetela le sebetsa mo hantle tshwanang le bo Lionel Messi ballang ha Argentina e hlolwa ba theole meokgo tshwanang le bo Ronaldo ballang ha Portugal e hlolwa ba theole meokgo kore ha o le motsamaisi wa masepala hona jwale ha o sheba batho bana ba sa fumana meputso tshwantse o theole meokgo tshwantse o lle wena CFO ya sebetsang ka tjhelete wena MM ya tshwantse o theole meokgo o lle wena ya tlameileng hore o koleke tjhelete mona locationeng batho ba patale ditshebeletso tshwantse o theole meokgo o lle le rona jwalo ka setjhaba makeisheneng a batho ba batsho tshwantse re lle re theole meokgo re tjhe
ha ke tsebe momamedi ke dula ke bua ka ntwena mehla ena re hloile ntwe tshwanang le rona re hloile ntho e tshwanang le rona re a hloya ntho e tshwanang le rona re a hloya ntho e tshwanang le rona re a hloya ha re ratisisa ke tsebe ho baneng ke ema hona temmo ho lona ba sa fumana meputso askis ntate thuso utlile bohloko haholo ebile o swabile ntate thuso utlile bohloko ebile o swabile haholo goba ntho e ka reng ena e re tshehisa ka ditjhaba tse ding gore ke bao he ba boneng ke bao ha ba kgone empa ha ke nka nthwena ke sheba ke fetola seipone tshwantse le rona makeisheneng re itshebe tshwantse re itekole ai ho bohloko motho a sebetsa se ka fumana tjhelete ya hae Hane na go momamedi ya o tlamamela tshwantse mo tshautlile wa rona e le Monyaka ya ka tlo kgolo ke a dikete tse 373 menna ke nthabise Mojaki ke tsamaya le Sastan motsa Thebe le Lindiwe Nqothwana mamela he pelo tsamaya ke mametsi tšheletenyana neno re file yona e fedile ka opanya ga leihlo yo nna we a o banna jwela komplelle o no re nna ke etse jwang hobane kgwedi itshwere thekeng hana jwale tje ha ke na letho o mpotsang ga le hantle max o mpotsa eng nna ke nna tlemileng go bona o tshwanetse o etse eng ke o bolelele nna banna Lerato hle o ka nna wa mpelle hobane nna ya ona ntho nka e etsang mose nka se lo thuba ba ikeng kapa gona ke lo utswa gore ke tlone ya tšhelete ehle wa tla iphoqa ga e ba ke yona se le leng gore o tlo sebetsa ka yena e molemo ko re tlo amohele no ke amoheleng jwale o amohele gore o ikgokile moketsi o itlamme ka ntho e tla o hlola ene sentse o hlola ga gona letho nna ntho e ntlholang mose abuti a ke re kwena latileng ngwane wa gago a ke re kwena molatile ya wa se ba mo lata lapeng la bona mane iphelela ga monate le mmae a sa hloke nix ya ba o motlisa mona ba leng go tlo sokola le borotho fela ba o nwa teo se ke re o itlamme nna ha ke hlolo ke ngwana wa o hlola hobane ke mona ka jeno o fellwa ke maqheka gore na o etseng ha ra beke fela kana ke yo o dumesile gore nthati a tle mona a tlo dula le rona bona jwale gore ba o tletse matsogo tloa nna bana ba ka ba ntlela matsogo mme ke se bana ba ntlhole bana e re ko bolelle ntho e le nngwe fela Lerato bothata baka bo bong net ke wena Lerato a ke re wena o batla re ngwane wa ha wa dula phuthile matsogo mo a entse masoto a thari a se ke a re thusa ka letho ka nka mo re khutletse mo hape re khutletse mo e le re jalo o ipisa ntate wena ya ntse ka lebeletse o thuswa ke bana o kwa imamela mara ha o bua Lerato ke imametse hantle ene ke ikutlwa hantle ha ho letho le phoso ha bana ba iketsetsa tšhelete e tla be se yena wa pele moso wa o ema ka maoto a thusa batswadi ba hae mo wa kgonang teng ntate o ile hape o tla ba sa etsetse nna ka pa wena o tla ba a etsa molemong wa hae ke o jwetsitse gore nka ituma mona wa bona nka ituma mona ha ke tlo o dumelle moketse o etse ngwana wa ka ntho no batlang mo fetola yona ha ke tlo o dumelle ene o skebe wa leka
wa mpotsa gore na ke kgona jwang o se ka ba leka ke tla ema sesadi ke tlametsa le thekeng ho jwalo athe o ne lebetse gore ketse o lebetse gore ketse eng a ke dihlile go thuma ngwana o tshwara tipa ka bahale jwale ke sona se ke tlo se etsa go tloga gona jwale. Lerato hantle motho ya jwang jalo ka ga mpona e re ko bolelele mmabo wa tseba ke ha ke tsebe bona o mpatla eng ke o batla eng ha le mmeketse ngwanena wa ka nna ha ntlhophe ka letho ngwana ke eno wa hao yeno a ikentse mosadi ka tlung ka moo Paulo o monyenenyana ho ngwanena wa hao yeno ele Paulo a tlo ke nne ke ngwana sekolo ntate o se ka ba ntlhantsha o re nthati o ikentse mosadi ha etsa o etsa nthati ga ke re ke o dutse fela ka tlung ka moo ha etse letho ke ngwana o no ra etse se teng o batla ntho tse turu tsena o batla ntho tsa o itlotsa ka tse dintho di turu bophelo bo turu mo eketse o ne lebeletse re o etsagale eng e re amamelle he amamelle e re amamelle he a tlohelle go nna a iketsa mosadi ka tlung ka mona a eme ka maoto a ha iketse mosadi ngwana o ntse applya jalo ka bana ba bang wa applya go na le ntho ke sa utlwisiseng ka wena bua mpotse he go tseba o bolela utlwisisa a kompolelle mo ha o tla bo o nahane gore ngwane wa hao a tle mo o no nahane eng ngwane wa tlo iketsa mogokga gwa le ka tlung a ko reng thati o no ra gokema a ke re ke waka o no ra gokema ene wena jalo ka monna wa ka ke lebetse gore o nkemeno ke jalo ka le next support ngwana wa hao eo o nahana ke mang a tsang furugo ke sekolo ntho le mo ke sa ka bone tabang mamela rona ke ngwana wa ka ha o tla fela ntse ngwana no ha o tsebe le bitso la hae mo eketse ha o tsebe le bitso la hae ha o khone le ka mmitsa ka lona ba re nthati ke nthati a go mmitsa ka le bitso tlwa ka jeno all right nthati thank you ka leboha jwale he wena he jolo ka mosadi bulella ngwaneng wa hao he o mo eletse o mo thipe jolo ka ha o le mosadi hore bosadi ho etsuwa eng Lerato ke qetile la Cindy ke ma ha se jwale ke o founela man tlo batla ke ka wa nkwekwetla je o etsalang ka wena abuti ha ke o pole ke o kolota ene o bona hantle le mona mo ke busy nna ke na go tlo tshwana le di phone be ke tsifatsa Cynthia ke a bona o busy empa ba bona la o fihla ha ha o mantsi buya kwana o ha o itshwenyile ka o itshwenya go gotlela ona hela ntatento o batla o ka se mpotse ntwe ba o bapala hampe ya kaka helang ke a bapala mo ka pa ke luksana le tlotsa batho ke a o botsa gore na o reng hela ke go nkgantshetse mo no le nna ke bone mo ke ya alala ke thonne hampe mo mo ke teng Cynthia ibile ke omelletse le omella hao moramma le pona ha ba re jwetsa keng ha o ya lefehlong se re tseba wena o so kgantsetsa fela he ke maswabi nna ha ke na tšhelete nna ke patetse dikoloto tsa ka ke patetse le basebetsi ba ka tloa mona Cynthia ke re na ke maitseng ke batla tšhelete ya hao man se ka ntolela mahlo nkuka hantle gona ke rima helang ke a tlameya go ko tonele mahlo e le gona gore nna ke tlo nka ka tšhelete ya hao noga o se ka ba wa leka wa ntlhantsha wena re dumelane gore ntša ena e tla o fatela wena o tla zama a tse o naganane ke o kopanyetsa le otlo mahala ae bona he ke o jwetsa tua o itshepisitse ntho e siko oreng hantle nkutlwilesheba otlo hampa tšhelete ka mo o nnaganang ka teng ebe o nkentse makoti wa le Nigeria o tlang hasa ka tšhelete go tlo montse ke ya teng motho eno o batla sa se batlang ha ke hana ke mo qobella gore a saene le yena dula tšhelete ya odimo jalo no lebeletse gore ke tseba ke mmolaele yona manna we tlanya mohao ha e bo tlanya go ise sepetlele sa matlana mpotela ko jwetsa utlwa ha ke tlo mamela mepoto ena ha o ntse e bua ke o file tšhelete ya ka kaofela ha o tlo ntwetsa ntho ena o ntse o ntwetsa yona wena hela ntateng eo o no batla go etsa leng ha o tlo nkemelela mo o ntšwetsa gore o mphile tšhelete ya gago kaofela ko sešitse nna ke re ha ke na taba gore na o batla go etsa leng Cynthia go sala nna ya ka tšhelete yona ke a e batla ebe o ntse o nkuka gantle go mme ha ke tlo hloka le tšhelete fela wena gore ke ithekele sikarete kapa kgothonyana tse pedi wena o batla go tlelisa le ka mosadimolwane ba reng ke ntebaleng ha ke hlaa mona ke le melomo e meputswa ebile ke omelletse wena motho eno mo ha o ko jetse he ha ona ntho ka banka mo etsa yona a sa batlo mpa tšhelete ya hae ene ke batla go tseba gorena gona tabeng tsa gao le mount ba le nna Cynthia ke kena ka wa kena hantle Cynthia o ka hara tsona
a ke go jile tšhelete ka kao fela ke jile le wena ke mohau ga ke a o topa ga ke a o setšha le ga e le ka phisi o nonana gore gesta o sa nono dilo yona o ne go bala mahala o mphile yona tšhelete eno ya gago ka tsola gago nna ke a utswetse Cynthia o ka se bue jalo go ja o ne o sa e hloke tšhelete ena yaka o ka o e ganne mane o sa e amoele nka ba katse ka swa supa ka hana tšhelete le gale wa ntlola bjaka gantlentle ebile ga o ntlhole fela wa ngwela a se nna ileng a ya ga Mmentebaleng ka o lata ka go o tswe o tlo mpapadisa ka tšhelete ya gago nna ebile ke sa le ke ntse ke goakelwa wena mmeno wa gago a ntlhobola ka mokgwa a ratang ka teng he la buti e ne le patala ga ke a o tlamelela o tong la bete ke batla o mamele hantle bona ke re ga o batlo o bona mmala o kampeng o utlwa ga ke bapale ka tšhelete o ntšhebe gantle Cynthia ebile nna ga ke jue ke banana ba o tshwana le wena tjena ke re yaka tšhelete o tlo e ntsha yes stara and o ska ba le ka motlhatsatsi le badiwe mogao wa sela se mona motlile mono go ntshosetsa okay ga ke tsamaye ke ntse ke ja ditšhelete tsa banna mona nna a butua ke tshebeletsa o ne o qekisa bodulo wena o ska ba leka wa ba wankopanya le banana bana bentse le matšha le bona bentse le ba latlhelela disente ntse le re la ba betšha o bonnana gore ke nna o ntšheba ke se fele dithuranta toropong nna Cynthia ga ke o my black diamonds ga ke o tshose ke a o eletsa wa bona ga e wa o batla nna le wena ka qabane e be santša le tate pakeng tsa ka le wena tswelela pele o nnompolaise tlala o ntshwere matsogong o ausi o tla mpona gantle gona nna ke nna mang ke a bona gantle o batla go motšhini wa majeremane ba o jefise toitoi ka ona ke oto le ka fela o tlo bona oto ga o jefisa toitoi ka ditlaboge lokile tswelela pele go na le ntho e ke batlang go botsa yona ke kopa o bene le nnete go nna Mmentebaleng botsa ke mametse bile o kutlwa le melao le fasagana o batla o bua taba eno ntho ena ka re tlong ke Mmentebaleng wa tsa go na le motho a itseng go nna ga ke tsebe seo ke se batlang hantle a re ga ke itshepagalle e teng ntho e jalo ke a utlwa empa baneng ga ne a so jalo butle ke atla mo gona ke mang motho eno a itseng wena o itshepagalle o bone eng motho eo atšhe nke be ka o fa lebitso la hae Mmentebaleng ke batla fela o njwetse nnete gobane mohlomong e ka nna yaba ke nna sa ipone makopo jalo ka tshwene go lokile o batla ke re nna ke a tseba bongweng ba ka gore ke kwatetse Mohale Mmentebaleng Mohale o nketse ntho tse mpe ka nako e telele kore a ratana le mma batho ke kulela lefu ke a tseba fela o batla go reng gantlentle Puleng wa tseba ke ile ka lwana le maikutlo ka nako e telele o fitlhelela ke nka qeto ya gore ke a motlogela empa nako e bile telele lotong leno la rona re isana godimo le tlase Mmentebaleng hle o fitlha me ka reng jwale ke a kgathala mo ke nnete ntho tsena tsohle lefatsheng mona ntho e nngwe le e nngwe e nka nako e telele wa tseba ka nako e telele ke lemohile gore e se ka e ka nna ba ke kelelo ya ka e bapalang ka nna Mmentebaleng mpolelle ditaba ke ka o jwetsa nnete wa tseba Mmentebaleng Mohale o ile a emisa ntwa ena a ikokobetsa go nna ebile a ba kopa tshwarelo makgetlo le teng le hoja ke ile ka seke ka tjho gore ke mo tshwaretse go na le ntho e fetuleng ha go yena moo le go nna go na le ntho e fetuleng ka gare go nna ke o mametse Puleng wa tseba ntho ena o ke neng ke na le yona ka gare go nna Mmentebaleng e shwele kore bohale ba teng bo fedile ene ke yona ntho e nkutlwisang bohloko yang kgathatsa hantlentle o reng Puleng ke ka go omponang ka jeno lena ke ganna koloi eo Mohale a ntheketseng yona ka nako tsena tse le reng ha ke sa mmatla wa tseba o bua ntho e nngwe jwale Puleng yo Mmentebaleng e ka re kentse phoso a tseba ka mohela mpho ena ya Mohale ha ke batle ho bua ka nako eo ke sentseng nna lena re ntse re ya hodimo le tlase dijong tsa motshare le bosiu ke a utlwa Puleng gore na o ya kae wa tseba ntho e nka o jwetsang yona ke gore ga o sa halefile Mmentebaleng wa tseba ke yona ntho e ntetebetsa maikutlo le feta hantlentle o mo tshwaretse le ha o sa tjho empa ka diketso ke a bona gore mo tshwaretse o nagana jwalo Mmentebaleng ha ke nagane jwalo ke a o bolella ebile ke a bona ntho e nngwe fela e o senang bonnete ba yona ke eng yona eo Mmentebaleng hle ke ya gore o mpa o sa tsebe fela gore na Mohale o fela a ipone diphoso ebile a bakile empa he e re ke o fe ntho o ka tsamayang ka yona o ntse o ithuisa
ho ya le tsela ena e bang e ka ba ya araba le potso ena ya hao o ntsong o ipotsa yona. Ko mametse mme wa ka. Mpolelle mona ha e sa lotsa bophelong ba Mohale na o bona e ka go ntsa mathale mabatho na ha o nahane hore Mohale o na sa nahane hantle nakong eo ha o ne o kula ha ne ntse a itahlela matsohong a mabatho. Ba tsamente baleng ha ke na bonnete empa bona hala ba se ba se mmoho ha ke batla ho bua leshana. Ntho eo nka o jwetsang yona ke hore ha o hlokahale o lwane la ha motho a sa phamisitse matsoho a inehela wa utlwa hangata o tla qetella o fumana o lahlehetswe ke dintho tseo di sebeleditseng kapa tseo o neng o di lakatsa kapa tsona tseo o neng o di lekisitse o sale o tshwere hlolo ka boya hobane fela o emeng ka e lengwe ebile o sa batla o tshware lebile o sa batla o lebala. Mente baleng hape mona re bua ka Mohale ke Noa mosenini wa tseba ha batla ntho wa e fumana ho tsena mang hore o kopa tshwarele tsena mme ha tjintjhe bona he ke tla etsa jwang hang ka mo tshwarela ka pelo ka kaofela ka ba ka mo lebella ntho tsa nkentseng tsona. Utlwa ke re nna ko bolela ntho ke e bona ebile ke e utlwa hore o mo tshwaretse. Mente baleng ho kopane ka kelellong ya ka ha ke sa tseba ke nka eng ke kopanya le eng ke tshwara kae ke tloela kae. Losotho go kgoma enye boloko kaofela le ka moso ntse le letsatsi. a semohe ngwana mme o mpeya hantle fela mane metsotsong e mehlano pele ho hora ya bobedi ana kwa ka e emetjena ke tlameha hore ke kopane le bo ra mabenkele baka ke khone ho sheba hore na re tseleng e yang kae hona jwale mo mamedi a kontumelle hanyane fela hore ke fete mabenkeleng e tla ra ke khutla mabenkeleng re bue nako ntsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Moratua a kotlise ngwana o kwano ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hae dumela hle dipunka tsa mmangwane wa bona o ngrata yo kelellonyana ya hae dula le tjhatsi mme ha ena mathata hle mmangwane ke nepia pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e mmonyang mongoba ka potlako e dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you baby. Momamedi o ke mo ratang momamedi o ke mo hlomphang haholo re tlameha ho ithuta ho hlompha melao ya tsela re ya kopa hle hlompha melao ya tsela re ya kopa theola lebelo batho ba bangata ba hlokahala ke utlwile hore ka jeno bosing bona ho ka nna ha kgethea le ka nna la kgethea hona le dibaka tseo bonalang hore le ka nna la kgethea mo mompula e ka nna yana athe ka bo Natala ka mane pula ba ile ba re e tlana le ka bo Gqeberha ka mane ka bo George ka bo Mossel Bay lona temono o ile a bona la pula le meya e matla ya kilometera tse 40 ka hora ka tsile jwalo ha o kganna o tsama hona mono ka bo George mono o tsama ka bo Oudtshoorn o tsama ka mane o ya ka bo Mossel Bay kganna hantle ntho engwe hape o tlamehileng hore e hlokomele ke musi hlaitsha
re a o kopa o ska kena mosing a o bona mona difateng tsena di a tjha jwang ke bona bo a tjha mona ye o ske wa kena mosing khutla o ka nna wa ipolaya kapa bolaya batho ba bang ske wa kena mosing ke a o kopa gona jwalo ka ke bua le wena ske wa leka kganna hantle ntho nngwe hape ke diroboto tse sa sebetseng matsatsing ana dibakeng tse ngata moo kileng ka nna ka feta teng ke fumane diroboto di sa sebetse hantle ha diroboto di sa sebetse ema mono o shebe ka mona o shebe ka kwana ema o tso fihla hantle moo yang o bolokehile ema nako ke hora ya bobedi o mametse Lesedi FM kgoteng la kgaso la Afrika Borwa ditaba tsa hora bobedi o tla di ballwa ke Kenny Modupi. Ha ke boele ke o leboe Tau mo mamedi ke a o dumedisa. ANC e hlapantse hore e tlo phatlalatsa boramotse ba yona ba di metro di masepaleng tsa di metro tse robedi le di masepaleng tse 22 tsa ditoropo tse ding nakong ya dibeke tse pedi tse tlang. Ha bua sebokeng sa ditaba Johannesburg mongodi ya moholo wa ANC Fikile Mbalula o boletse hore ha jwale bonkgetheng ba feta 200 ba hlongwe dipotso ka lebaka ba hlongwe dipotso ke bahlanka ba naha ba moga ore ka mora ho manolla mabitso a bona ba tla gakola leano la bona la dikgetho Deep Sloot ka leboya ho Johannesburg. The national officials themselves sitting in panels with the National Executive Committee have now interviewed more than 200 candidates against a common standard of competence, ethics and fitness for purpose. The national officials, having done the interviews, will now go municipality by municipality through the painstaking task of deciding who is truly fit for the purpose in each council. Those candidates will be announced in the coming weeks. Alongside them, our manifesto is nearing finalization, and it too will be revealed to the nation on the 15th of August at River Park in Diepsloot. Molaodi e moholo wa mehlenga wa toka Theresa Sindane o tekile bopaki ba hore jwalo ka molaodi e moholo wa toka o ne a sena kabelo diphuputsong tsa botjhotjhisi ba dinyewe tsa TRC. Sindane ya sebeditseng pakeng tsa Pherekgong selemong sa 2010 le Tlhakubele selemong sa 2016 o tekile bopaki diphuputsong tsa ditlolo tsa molao tsa TRC Newtown Johannesburg. Ore o ne a sebetsana fela le ditaba tse amana le tsamaiso le tshebetso tsa NPA tse kenyeletsang ditekanyetso le diphetoho tsa ho epollwa ha masalla ba itseki e ka sana le ho kgutlisetswa ha ba itseki kwano lapeng. Ha raba potso ya ho kgutlisetswa lapeng ha diphofu le ba malapa tsona ke lefapha o arabetse Joana. I cannot recall specifically a request for the funding to prosecute TRC cases. The second, related to that, if the NPA would have required additional funding for additional prosecutors, investigators, and whomsoever else or whatsoever else capacity that they would have needed, then that capacity would have had to be accommodated in the budget that was already there for the NPA. Palo ya batho ba hlokalletseng kotsing ya etsaetseng mmileng wa N2 haufi le Moi Plus ka ntlenyana ho Kukombo provinseng ya Eastern Cape e nyoloetse ho tshelela. Lefapha la dipalangwang profenseng le re motho e monyaneng a tswile dikotsi ho hlokalletse sepetlele. Mileno so buletswe phallo ya sepetephete moelli wa lefapha profenseng ke Unathi Binqose. Our thoughts and prayers are with the families and the loved ones of all those who lost their loved ones in this crash. And we are urging road users, motorists in particular, to remain extra cautious, extra vigilant, as driving conditions are less than ideal in the province due to torrential rain and mist in some parts.
Hloho ya mehleng ya AEDEC Advocate Andrea Johnson e botsitswe hore na lekala le sebeditse tlasa taelo ya lona nakong eo le ne le fuputsa ho kgethwa ha hloho ya lekala la mautlwela Dumisani Khumalo. Sena se tla ka morao hore Johnson a dumele ka pela komishene ya Matlanga hore AEDEC ha ena tokelo ya ho etsa diphuputso mabapi le ho kgethwa ha Khumalo. Bopaki bo leng ka pelo komishene bo phatlaladitse hore tokomane ya bopaki ya section 27 ya setho sa parlamente Federal Arms e lebisitse diphuputsong tse mabapi le metjha ya ho hlahlojwa ha bahlanka e ka setsana lo phahamiswa mosebetsing hara tse ding. Motjhotjhisi wa komishene Mahlape Sello o hatella hore ditlaleho tsena ha di amane ho hang le ho kgethwa ha Khumalo, mme a phepetsa Johnson mabapi le hore na diphuputso tseo di wela tlasa taelo ya AEDEC kapa tjhe. So you were acting outside your mandate there? No, Chair. We needed to consider whether or not, in terms of the allegations of, more especially the fraud and/or corruption, if in the alleged deviation that had taken place. Where does that fraud is how and corruption come? I understand it. Also, my apologies. Now you are imputing corruption in the deviation and fraud. Where do those notions now come from? Le tsena tsa hora ya bobedi re di beya khutlo hona mona ke khutla hape ka kgaswa ditaba tsa hora ya boraro. Mokgatlelo ka o qetela wa jole ke nako Masututsa. A semohe ngwana mme ke utlwile mme o mpe hantle metsotsong e mehlano ka morao hora ya bobedi ho Lesedi FM. Phaposing tse ntjha tseo ra setsang ka o tsona botle bo bokalo ke mmona le ngwanana o teng kwano DJ Diga le yena o teng o sapotolwa kwano re a shebe botle bona bo leng ka mona. Diga ke botle bo boholo haholo ngwanaka mme le tlatla he le tlo sebeletsa ka mona ntate Thuso Motaung o sa le buletse tsona mme a ba rapella phaposena ya khaso tsohle di se di lokile jwale le tla kena mona ho tloa hosane bana baka le sebetsa ha monate nati noti ya metsotso ke tsheletseng ka mora hora ya bobedi mothe motle ka mane ka Limpopo mme Majodina o ile a gakula baka se setjha se hlwekisa metsi wo Limpopo mane mme o re hore Afrika Borwa e loke metsi ya teng ntho di tsamaye hantle tjhelete ba lekwelang ho sebedisa ke 400 billion 400 billion o tsore Afrika Borwa e fumana metsi ka bo Lesotho e sebetsa pele bo Swaziland e sebetsa pele bo Zimbabwe kore metsi ha ba bua ka metsi 400 billion fela hona jwale he ba entse re batho ba dikete tse 91 ba fumane metsi ke ka mona ka Limpopo ka seshego ka mane jwale ba se ba fumana metsi mme Majodina re leboa hle mistress re leboa mme re leboa holo ka mosebetsi o motle re bone ka letsatsi la ntate Nelson Mandela le ile la bula dikotopo tsa metsi tse 67 hore batho ba kgone ho fumana metsi le ntse mosebetsi o motle hampe le ona jwale ke mona he ka Limpopo le betsa pele ntse mosebetsi o motle batho jwale ba fumana metsi etsang jwalo dibakeng tsena kaofela hore bana ba Rantsho ba fumane metsi ke a feta moo maobane ho nona le boipelaetso sekolong sa Kuro batswadi ba ipelaetsa ba re ai mona hona le bothata principal ba lla ba etsa ha o ka kolota kgwedi fela kapa kgwedi tse pedi fela o beya ka thoko ne risa bana dikolong tsa makgowa ba pale ka tjhelete ya bona makgowa ha o kolota ba o jwetsa nako bile ba kgutlisa le ngwana o sekolong hobane mo sitse sekolong sa private o re o tla kgona ho patala hore o tla o bua ka re nkgona o hlokahetse mme o ile wa molora ka tuku e khubedwa etsa bona ba batla tjhelete ya bona ya sekolo ba e batla ba re patala kana o patala 5,000 ba batla 5,000 ha o patala 4,000 ba batla 4,000 hoba ke dikolo tsa private tseo mme ke utlwile go bile le boipelaetso mono
ke kgola taba tsa lona di a loka kapa le kgonne ho di lokisa pereng e tshoseng ngata Bloemfontein tla metsotso ke ro bonne sekoto hona jwale ka mora go ra ya bobedi ka fumana molaetsa o tswa kae molaetsa ona molaetsa ona o thewa ho Gontse di dumela tle Gontse o pitsantle Gontse wena o ka mona ka ke Springs ke a bona mona o lla ka 350 ya hao wa ba mpha dinomoro o hlaile ka 1993 hallo Gontse wena o hlaile pele re kena 1994 re buswa ke ntate Nelson Rolihlahla Mandela ke a leboha Gontse taba tsa o ke di fetisitse he ha o ka Pretoria Gontse ka Springs o Soweto ona teng kwano Soweto mo ntate Thuswaneng a renka teng ke tloa kana le di ke a toropong ke tloa ka Tladi ke ya ka mona ke tloa Bara ke tloa Zola ke ya ka mona o ka mona ka Soweto ke a leboha Gontse taba o ke fetisitse ba tla o letsetsa ba bue le wena fela o sebedisa nomoro tse pedi ke a o bona sebedisa nomoro tse pedi jwale ene paitseng ke ife wena Gontse ke se ke fetisitse taba o ke a leboha ngwanaka re ke pepeta tau o be pepeta 9 September mabenke Dumelang di bestie ke nna Devon's chicken ho tswa ho Real Deal Loaded ya Devon's Pizza ke tsebahala ka #doingtoomuch me haeba o tshwana le nna o ka hapa 4,000 rand cash WhatsApp #doingtoomuch ho 087 me o mamele ho Lesedi FM ka la bohlano le leng jwale he kena ho internet kapa Devon's Pizza app me o like Real Deal Loaded ya 35.90 fela hona le milawana Devon's Pizza try something amazing. Tla metsotso e le shome hona jwale ka mora go ra ya bobedi me mo mamedi ke tlo fa sebaka sa hore ke bue le wena kwano mona he o skora motaumba na le phapusing eneng China a buile rona ke tlo bua Gauteng ba bula ka di hore batho ba ngodise bana ho tloa ka di 4 ba bula ho tloa ka di 4 o fitlela ka di 5 tsa September go bana ba ngodiswa mane ho marangrangana matjana ya ke kgwedi kaofela ba fana ka kgwedi kaofela ba bula bontate maile hore le ngodise bana moshana a ke tsebe he dikolong tse ding ho jwang ka bo Ifasco ka mane Ifasco lona le bulaneng hore bana ba ngodiswe ha ke tsebe he hona dikolong tse ka reng tsena tsona tsa bo Kuro tsena mo re kopaneng ona mathata na re utlwileng ka ona ha re tsebe rona sekolong sa Nketwana teng hore na le tlo sebetsa jwang le kala ho ngodisa bana neng ha re tsebe rona sekolong se bitswang Dr Mamanga le tlo kala ho ngodisa bana neng le kala neng ho ngodisa bana he bana ba ngodiswa batswadi hopolang hore jwale ho ya bulwa batho ba ngodisa bana ke bone kwa mona Gauteng ba re ba bula ho tloa ka bo di 4 mme ba tla kwala ka di 5 tsa September hona ho bolela hore ke kgwedi kaofela kgwedi ba tla be ba butsi ba ngodisa bana ke kgola le dikolo tsa private le tsona di tla bula di re bathong ya batlang o tlisa ngwana hae o tla ngodisa ba ngodisa bana mesuwe tlo le mesuwe tsana re bolelleng bathong hore na bana ba ngodiswa ho tloaneng batswadi ba tsebe ho tla se ra dikolo di bulwa be le hona batswadi ba tlang ho tla ngodisa bana khutlo tharo ya lekwa lona ba re mo le ntse le lona bile ntse le wela hona mona ho maile gore ho tloa ka di 4 o ya bula bana ba ngodiswe la tswa ba sebedisa marangrang Eastern Cape lona le qala ngodisa bana neng diga ha ona le ngwana ntho o tlamile gore o yetse jwalo ka motswadi tshwantse o tsebe le transport wa ha o mongodisa bo tswa ngwana o tla palama transport e feng mme sekolo seo se kena ka nako mang ngwana o tla khutla nako mang o tsebe le melao ya sekolo kaofela o ska etsa phoso o tsebe le melao ya sekolo tsebe le melao ha lo isa ngwana mo ba sa pataleng school fees o tsebe mo patalwang school fees o tsebe private o tsebe ka kopana le momamedi ha ke kgone ho bula bank account hore ke fumane 350 ebile ke fuwe fela 90 days ke ba SASSA ba re tšhelete e tla khutlela morao hobaneng o etsaetseng ha isale ka applyela smart ID ka 2025 ho fihlela lena le hodimo home affairs ya Welcome e bapala ka nna ka ifitisa ngwaneso tabene ya hao mme ke tla kopa le ngwana mme mona
e monna ntate Mokete potlaka ke le mothusenhle ha so fumane smart card sa hae ho tloa 2025 ke selemo jwale ke selemo banna ha fumane smart card ke o hengwana mme ke a romela ke tla fa ntate Mokete a tsebe ho sebetsana le yona ke ifitisitse yey masepala o mongwe o bileng le mathata a ditšhelete ke kopanong ba re le kopanong hona ho bolela hore ke masepala tse tsheletseng Freestata tse bileng le mathata a ditšhelete ke sa tswa fumana hore ke hape le kopanong ke ne ke re ke masepala tse hlano banna ke tla ke ndate sa ke Mokoena ke tla mo letsetsa ke mmotsa rona ba etsa jwang ho thusa di masepala tsena ba etsa jwang gore batho ba kgone ho fumana meputso ya bona Sannere keno o bua ka Mokhuba ke ne ke na le moshimanyena mane Sun City banna ha ke ne ke fuwa gauyane kgolo ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ke ne ke na le yena Sun City talente mona ke engwe ya mohlolo a tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya o tsamaya ka ska ntshosa ska tswa mokgotsi a se ntho e tshosang o so tla bona bekeng e tlang ha ba bapala diketwane tsa rona Mokoena wa Mampiti wasta kama yeli mapambo kali ya hosi mokale mokoa uto halimbona kera mokwana siyali engizikitsaye maya wanga upozu le punyaka tawalite kumalengo samosa wongola hey mesenya watu Ewa wesoro mwalo na wala Nakula wala pekwite Buhari liwo tete sane Rejen Siyagawaye Nazela mafosa kiri Nazela le maribana Sirele kele le muisa Gaina Kera wala wale Atunje tole mbaba Eweze ichawa Tawenza mogala tesile Naye nyamogala mosho Mogala mkuba Eweze ichawa Tawenza mogala tesile Naye nyamogala mosho Mogala mkuba Eweze ichawa Tawenza mogala tesile Muzali wa pila kwao wale lapa Yanga umaganda Wahola katusimu kumela Kifera pilu muna Uwageta dizu huvola Unyanyana nyana hunzu umata Tade Kile natumu Hawe
ai mkhobauti le abina banna ka le bohle mmeya ha ke khutlela pe ka mane ka le Mpopo ke mo ke fumanang hore mo primary Mmepopi o ile a tsama le Ntatempi ba ka ba etela ka Seshego ha ba fihla mono le Mankweng ha ba fihla ba fumana batho ba utswa metsi a masepala ba rekisetsa batho ba fumana batho ore hey ba ile ba fihla ba tshwara batho ba utswang metsi a masepala mme metsi yona na masepala ona mo ka Mankweng le Seshego ba rekisetsa batho bona batho ba borona bona batho ikgutlela nthonyane eo ke neng ke bua ka yona hore ha re rate ntho e tshwanang le rona ha re batle ntho e tshwanang le rona nahana batho ba utswe metsi a masepala ba ile re rekisetsa mafutsanana a hlokang metsi re batho ba jwang ntle re batho ba jwang ho tshwa majoro Ntatempi o na tsama le mo primary ke ba leboa Ntatempi tshwantse ko letsetse ka tsatsi le lenga ke tlo leboa mona o le Lesedi FM hore o entsa ntle re ko tswe ile bona rona ho etsahala eng ho bohloko o fumana le batho ba batso ba rekisetsang batho ba bang metsi ba rekisetsa batho ba bang ba batso ke ba rekisa dropong Makgoweng ha ke kwana le kwana ha ke banka koloi tseo tsa bona ba kena disababong tsa ba basweu ba fihla ba rekisa metsi ha tsebe rena mafutsana re tsekisana eng ntwa e kana ke tsebe re tsekisana eng metsi a batho ba tlameng gore ba fumane hantle metsi a masepala hona le banka mme o re bothata bo boholo mono o re hona le di-water mafia o tsho jwalo o re jai bothata bo boholo water mafias empa re fihlile jwang moo mmuso o etsa eng re fihlile jwang moo ho tlile jwang re be re fihle moo ho di-mafia tse rona re tseba di-mafia tsa Italy empa Afrika Borwa mona ke ba bitsa di-construction mafia hona le di-water mafia hona le ing kidnapping mafia ha ona mafia o leng siyo re fihlile jwang moo metsotso 21 ka mora hora ya pele motaung o ifositse a bohloko ebile ka mora hora ya bobedi wena Modiku wa Ojan Mokhatshane taba ya ke fitisitse re ke bone ngwane sumona hobane ke inkile ka elahlela ho ngwana Mmekwano mona akore ke bone hore o fumane molaetsa o hore na o fumane molaetsa ke batla bona hore na molaetsa o fumane hore ha isale ID ya hao o ikopa smart ID ka 2025 le ka jeno ha iso fihli re ke buele mshane sumona he re metsotseng 22 hantle ka morao hora ya bobedi ho Lesedi FM ke feta ka Limpopo dumela hle Limpopo ke a leboa ha lena le baetapele ba jwalo ba tswang kantorong tsa bona ba ilo kena mmetseng le metsaneng ba shebe bothata ba lona tanki ka bomadimabe ha ke mo fumane fela e se itsamaile dumela Ntate Thuso le kaina re ke bona re ke shebe dintho tsaka ne re kopa re thuse ka Labour Court Thabang a go nkatamela mshaniso ena ke tla kopa o e botse advocate ya rona e kgolo ya Labour o go ifitisetse ho yena ngwaneso Labour Court a re tsebo re eme kae kena ya Labour mona a go nke kwano hle monna o go botse Ntate Makwele ke bona ka re tla molata hape mshaneso re tla molata monna o ile wa fumana ka kapa eno monna re tla bona re etsa jwang e re ke fumane molaetso mong hape 370 a tso e fumana ke tlaile 1988 ke Sophie Setlai hona le momamedi a ileng a letsetsa SAFM a le ka Pretoria a leboa 370 a ifumanang a re hoja ne se ka 370 na a ifumanang e ka be le sono ka yena a re ebile o sa ithutile ho isebedisa ka bohlale
nakong e tlang o tlo etsa gore yona 317 ya hae e tswale o boshako sa tla bo khutla o sa tla be o khutle maotela Queens monnate wa bapala mmino no monnate wa Sesotho a go utlo mmino wa Sesotho monate jwa a go utlo monate jwa mmino wa Sesotho utlo monate jwa ka re gakola kore studio sena sa rona se se cha gakola ka mmino wa Sesotho utlule he ha e sale ko tshwaretse Sotho fela utlule monate ono jwale he ke tla ke re hanyane fela e ke tshintse butterfly le tshintse jwale le kholokolo tla e mashoma mabedi le metsoro bedi metsotso ka morago go ram ya bobedi dumela mo mamedi motle dumela ngwaneso e re kutlo rena mehalena jwalo ka re kene phabutsintsentšha o tla tsama jwang a go re ke kutlo re mohala wa rona o tla re dumela nna mo mamedi o mohaleng hona jwale dumela khotso Khotso Motau dumela Khotso Motau e le kae se le kae ntate re temo le tsao le kae Kile ka tepa ka fitla ka claima jwale kana le nakeng ngaka be go wetse dipampiri ke ne le tse pedi ke
ke botse batlang phone ha ba so phone mamela wena o no sebetsa merafong bothata ba hao ke lefuba la merafo makoloscope ya hao mphe makoloscope ona jwale ke ba ntate thuso ke ne ka nea nomoro tsa makoloscope ka ba ka ngakeng ya re ke claimile o so claimile jwale o emetse tšhelete mamela he ke ka o ke batlang makoloscope gore ke ba botse gore tšhelete ya hao e kae ke fa makoloscope Okay. Mato! Kisama kuskopo kagana in. Ntate makoloscope ka laeng ka mono re tsebe o ka makoloscope ke botse ntate Shale re jalo ka dingaka di le tsa re ntate a kenye okay ka yena ona ba ai ska chika ntate wena hey roma metse mo sina de diona ki mutere ka le bohare no me goji Ndate? Not W1 4 Eke? 6 Eke? Eke? 9 Halala? 6 Halala? Lisimula Try Velen. Makoloscope wa hao ke 146096 akere? G 1469096. Ke leboa ntate ke leboa haholo wa utlwa re ntate wa kula wa utlwa re bana ba rona ha re ba roma ha yon makoloscope na ha mona wa utlwa re ha re ba roma bana ba ba bua ye re a hola re tlo kopana le tsona jo modimo ye re a hola o tsore kana kwa o sana le matla o molwantsha o sana matla o ka mo shapa ke bone mona ho marangrang ngwanana a shapang kgonae ke bone una le motho a ileng a nthomella yona Gauteng mane ngwanana a shapang kgonae e mongwe ntse a re mo shape a moraha nkgono ntse a hweletsa wa ntematsa ke o kae gona mo batho mo ngwanana a shapang motho moholo jwalo ye jo ibe ngwana o ratana le mambanna a shapang nkgono a mo shapa ke bone ho marangrang ke bo nahanang hore na batho ba bang ba re tsheha jwang nahanang hore ba re tsheha jwang ngwana a shapa mme jwalo a ba mo hata mo rai a mo sha ye re tsheisa jo re tsheisa ka tshaba tse ding ke ntho tse buang ke ntate Skakane tsena ke tsona tse ntate Skakane ya buang ka tsona a re ntho tse ka reng tsena re tlamile re di lokise jwang kapa jwang re tlamile o di lokisa tsela yo bona le ka re ithati ka yona e hotla pelo ngwana a hotla ko se ithati ntho eo ha o shapang khono wa hao o shapang mmao ha o ithati ngwana a mo shapa hle a mo shapa ibile ke ngwanana a mo shapa yen na ke ka etsa ntho o mmatang mna ke ka etsa o mmatang le hanyane una ke ka etsa o mmatang le khale ke le teng abna ke ka etsa o mmatang ke hana una ke ka etsa o mmatang ke le hanyane
he ngwana go tla motho wa moholo le bone mona ho marangrang ke bone ho marangrang ngwana a shapa motho wa moholo wa ngwanana a mo betsa a mmetsa man ya a mo shapa ntate thuso o bua ntho engwe re tla hola re tla di bona ye re tla hola re tla di bona ha re hola ya bona ona jwala o santsana o na le matla o ka nna etsang a matla o utlumutlule le ngwana a araba ntata molai mo a ipatlela fela nomoro ena ka mane fela ka laeng o utlwile ha na nako eno a ye ntho na mona ayo so w e re ke re ntate Shale ya ka she ngwana mme o bua nnete re tla hola re tla di bona re tla hola mme o di bona teng re tla di bona e re kenke mo mamedi mo nkutlo rona mohala rona ha ba ntse ba o tshwere bashimane o a lokana o na le zu engwe e re sa utlwisisinga e re utlwe hape o moyeng khotso hello ha ke tsebe ho na le kotlo ho na le hudu e ya ntate o le tsaole ka ke bele twa le tsela Kronstadt ha re utlwe ntate Kronstadt ha se go gomela molaetsa mono o wena ka dithuso wa nkgono wa rona a ka man ka Telkom a sa utlwile a se ya go isa sisa ka 1998 nkgono o ngodisitse setsha 1998 o le bote masoma go be ya le tenne 82 years ago the mamela ako mphe hona jwale a ntso le moyeng mono he ako mphe ID ya hae ID number hae e re 44 e re 44 08 18 05 045 yeah 045 0404045 085 Ereke bona e be re 085 monna ako ipeta ape double 400 okay 08 18 045 4085 yeah that's true ke ntlo o kae como welcome what 15 welcome maditso a hae ke puleng a deding quality nomoro ya mohala 079 78 477 48 92 4 man 48 libitso lao libitso ke sekolo kwa lepe o tla thola yena mona dithuto mara ha jwale bua ka laptop ha ne ke kwali le tsware mahala hona jwale e re ke fete hem moshaneso ke tle ke fitise ditaba tsa hao tsa ntate ka mane ke se ke di fitisitse me ke di lahletse ke bona ke lahletse ntate Shale ke bona Shale monna hona le ntate ya llang ka mona ka Belfontein a ko shebe taba tsa hae moshaneso Belfontein se ke fitlile ho wena mo ntate Shale a ko mothuse mono le tsona jwale se kwetse hore batliseng hona le ngwana ntse ga batluwa hle bathonga le te le thuse mai le thuse ba lelapa ke nurse ngwana o ntsa ithutela bonese thusang ba lelapa hle re a mohloka ngwaneno re batla atle lapeng re a mohloka re batla atle lapeng thusang
thusang haholo ke fetile ho ntate Shale mme ha ke feta ho ntate Shale ke mathela mona ka pelenyana fela se mo ke ntlo mona he ke rometse ke nka hona jwale ke lahlela ho moshane sokwane o re sebetsang le yena lebo mona ke a kopa ba letsetsa hona jwale he batho bana maobane o ile ba letsetsa wa ske wa ba fumana isimbana ba bang mme kutlwa bohloko ha lebo a letsa mono a sa le fumana ke tlo ya pineng he hona jwale hobane pina ke tshweretse monate haholo ke tlo ya pineng re a metsotsong a 20 pele ho hora ya boraro hona le pina monate ampe ko tshwaretseng yona hona jwale pinena e binwa ke ya Stephanie Mills. I've learned to respect the power of love. It's in the love of power. I've learned to respect the power of love. How about the possibility? One.
I've learned to respect the power of love. Momamedi motla ha re bua ka taba ya matlo re shebile bonkgono ha re bapale ha re na nako ya ho bapala e re kopane le momamedi kutlo ba mo letseditse ya qetang o ntitsetsa hona jwale. Dumela ntate, dumela hape ke ntate Thuso. Hallo. Dumela ntate Thuso le kae? Ke a leboha ntate, ke a leboha ngwana mme. Na ba se ba o letseditse ka bothata ba nkgono ba hore nkgono hloka ntlo. Ntate Thuso ba mfounetse. O buile le bona wa ba fa dintlha ka botlalo? Ke buile le bona ntate Thuso jwale ke batla fela hobane hona jwale ke strateng. Ba batla ke confirm number phone tsa mme jwale ha ke ditsebe di number phone di ID number. Jwale ha ke ditsebe ka hloho. Ne ke batla fela ke di share lanka ba romella tsona phone ya ka WhatsApp. Ke kgona hore fela ke ba fe tsona hape. Potlaka ntate nna ke ntse mosebetsi wa ka ke re kwena ntitse ditseng jwale ke mo ba bile ba o letsetsa hona jwale a wa tshwara nomoro tsa nkgono ntate we phafa ke eo e khotsa e le maotamane ntate Thuso ko patshwarele o khotse re Lesedi family ya sebetsa he ka metsotso e mehlano fela Lesedi family ya sebetsa ntate Thuso ke a ipaka le nna ka jeng o a dumela ntate hore Lesedi FM ke poho ke dumetse 110% ntate Thuso ke mo he ntate Thuso nna metsotso e mehlano ntate mehlano fela mafaphana a matloana ke sebetsa le bona ke ba kopile hore ha re arabeng setjhaba ka nako haholo bonkgono le bontate mono le batho ba sa itekanelang etsa jwalo ha re fumane taba tsa nkgono mshane nkgono taba tsa ditsebe lo ka utlwa ke a leboha ntate Thuso ke lebohile o menahane haya thana o itse o kae wena o Kronstadt pale le nna ke le nna mananeo a matla hampe ha ke le nna mananeo a matla mamela ditshebeletso kaofela hona le nna o le tshwanang le ke le nna mananeo a matla hona re leboa modimo ka seo re leboa modimo ka seo re a mo leboa re leboa modimo ka seo le ka tsela re sebedisana mmoho ka teng le ka kapa tsena tse tshwereng mafapha re metsotsong le shome mutaung re a o le shome jwale ke re shome le motsolo mo ngmpelo hora ya boraro dumela momamedi dumela hle o phetse hantle e mongara o ntate mtaung a ksa kena bathong a ksa kena hle ha o bathong a o banna nna Lesedi FM a o banna ke nna ke ya jwang nna ke ya jwang ya hlolang o kena mona o Lesedi FM o tla kena ngwaneso o tla kena ntate Shale ke eo he ke kopana le yena khotso motaung kopo lebitsong la ntate Hlwai ha ya tleya hobana re so fumane bopaki ba silicosis ha re so fumane bopaki di x-ray mona hore ntate o tshwerwe ke TB ya dimaene ma emana le ke le shebeng hantle ntate Shale ntate ke sa tswa bua le yena hona jwale ka mona ka Belfontein la bua wa utlwa hore a khona silicosis wa utlwa na ke tsebe mhlomong ko bane ke le moyeng mona a ke le ba mo phete hape a yenga keng ba ilong ka di x-ray ntate Hlwai ba re ha ba so fumana hore na o tshwerwe keng hantle ntle e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS Lesedi ho 39771 ke Lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
wa tseba maikutlwane mos o kena ka style mahlo kaofela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha e le nngwe ya tse 10 e ka ba ya hao. Kenela ka jeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela. Ndete Motaung wa tswa o bile ntho e kgolo ya dikolo re tlameha hore re tlenne re potlake hoba ke bona hore boleletse le mona bo Gauteng ba se ba qadile a kore fehle mo mamedung o tsekwano mona nomoro ya mani iFasco ke Vanderbilt Park mo ngwaneso nomoro ya bona ke 016 100 6699 ke nomoro ya bona eno ha o batla o ngodisa bana ke 016 1006699 o ka khona ho bua le bona mono ka khona ke dikolo tse ngata hona jwale tse tlang ho bula di bulele ro batswadi batle ba tlo ngodisa bana ngodisang bana ba lona ka nako Gauteng mona marangrang a bula go tloa ka di 4 ho ya fihla ka di 5 tsa kgwedi ya September. Ha ke tsebe di primary tse pela lona mono e ka ba Thabantšhu ka ba Botshabelo e ka ba Qwaqwa e ka ba mona Natala Escort ka mona ka Mtshezi Peter Maritzburg ha ke tsebe rona lona e ka ba Matatiele ha Sibimane matitšereng ona teng mono rona jwa e ka ba Aliwal North rona mono go eme jwang Motlere ko fepine monate I can't complain yang khopotsa ka mane ka bo Menza 10 ke Freddie Jackson o tsama le Melba Moore. Over and over every day you're better than before. The love that you show me in your special way just makes me want you more. Love that knows no end. You're my lover, my best friend. I never let you go. No. I said, baby, I can't complain about the way that you make me feel. I said, baby, I can't complain about the way that you make me feel. You make love so easy every night. With you I come alive. I'm high on believing love this good, and you're the reason why love beyond compare. What we feel and what we share, I'll never let you go. No. I said, baby, I can't complain about the way that you make me feel. I said, baby, I can't complain about the way that you make me feel. Just to be with you for now. I'd make any sacrifice. Whatever it takes, I'm willing to do. For you, I'd pay the price. A love that never ends. You're my lover and my best friend. I never let you go. No. I said, baby, I can't complain about the way that when you you make me feel. I said, baby, I can't complain about the way that you make me feel. No. I just can't complain about the way that when you make me feel.
You're making me feel so good all over. You're making me feel so good all night. I can't complain about the way you're making me feel. My baby, 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 when you touch me the way that you touch me, I can't say a word. No, about the way you make me feel. You're making me feel so good all over. You're making me feel so good all night. All night, come on a little closer. You're making me feel so good all over. You're making me feel so good all night. Oh, I can't complain. Freddie Jackson atsama le Melba Mo ke ngwe pina tsa monna taolo tse ko ba paletseng tsona pina na he moshaneso ya senga phomotse Ramatsoso Mokebene le pina e ratang haholo una e rata haholo na rata haholo pina ya Melba Mo. I can't complain. Mo watsamang le kakapaina Messi Freddie Jackson. Re hantle metsotsong e mmedi pele go gora ya boraro oreng ya boraro o tlabala monyetla wa ba lwa ditaba ke Kenny Modupi me kamramono o kopane le Thabo Mokoni a tsama le Lebo Mawela mo le Mora Chabalala motho motle o thewa publishintseng tsa khaso ke Thuso Motaunga tsama le Thabang Morobane ba reng Ngeba siyathandana uyaluba sithandane silale madunge ndibanjwa nguwe uyaluba sithandane silale madunge nguwe lo uyaluba sithandane silale madunge denziwa nguwe yaluba sithandane silale madunge bazali ba ndibizelenu nomfula wa Setani naje itani ibileta bazali ba ndibizeleni sithandwa sa Itani guso, itani bileda. Sitano sa, zalaishi mote masimini zalaisha. Ogondilindi, zalaishi mote masimini zalaisha. Oh, Zalaishi mote masimini zalaisha. Pina manatanate kansela nati nomvula. Ole Sedi FM. Ona jwale kia ukopa shabanako. Nako ke hora ya bararo. Ina kina kwa ore. Sabile tsongene kolo. Oba lweditaba ki Kenny Modupi. Ha ke boele ke o leboe Tau Momamedi ke o dumedisa. Komiti ya parlamente e tarimane le ditaba tsa ditšhelete tsa setšhaba e leng Scopa ka bokgutshwane e re hlahletse nyewe kgahlano le mohlanka ya ka sehlong wa mehleng wa Road Accident Fund e leng RAF ka bokgutshwane Collins Letswalo.
kgoding e fetileng Scopa e nkile keto ya ho kopa mongodi wa palamente Xolile George hore a hlahlele nyewe kgahlano le letswalo ka lebaka la ho hloleha ho hlaha ka pela komiti eo ka mora hore komiti mokate ka disamane tse molaelang hore a hlele ka pela yona ka kgwedi ya Pudungwana selemong se fetileng. O katilwe ka disamane tseo nakong eo Scopa e neng e fuputsa ditlelelo tsa ho hloleha ha tsamaiso ho se ikobele melao ditabeng tsa theko ya thepa e ka sitana le ho mpefala ha taolo ya ditjhelete ho Road Accident Fund. Modulasetulo wa Scopa Songeze Zibi o fana ka dintlha tse toma. So that matter is now with the SA Police Service. The committee's legal team and secretariat and myself met with SEPS the week before last. And they specified the kind of documents that they would need because it is a straightforward case. Those documents have been transmitted to the SAPS and they will then conduct further investigations and take statements from various parties such as the sheriff himself. They might speak to Mr. Litswalo and so on. So they will compile a file which they will then forward to the Director of Public Prosecutions in Cape Town. And the Director will then, on the basis of that information, we need to make a decision about whether to proceed with the case or not. Komishene ya Matlanga e botsitse hore na ke hobaneng ha IDEC ile ya etsa diphuputso ditabeng tse amanang le basebetsi tseo e neng e le karolo ya boikarabelo ba komishene ya ditshebeletso tsa setjhaba PSC ka bokgutshwane. Sena se tla ka mora ditshehollo tsa diphuputso tsa IDEC tsa ho kgethwa hlo ya lekala la mautlwela Tumisani Khumalo le ha taba eo e ne e sa wele tlasa matla a taolo ya IDEC. Komishene e boetse e utlwile hore tlaleho ya PSC ya 2023 e fumane hore ho kgethwa ha Khumalo ho ne ho le molaong. Hlo ya mehleng ya IDEC Advocate Andrea Johnson e dumetse hore tlaleho ya PSE e ne e lokela ho thibela diphuputso tse ding tabeng yona ena. It is irresponsible for us as IDEC, if the investigators had this, not to have brought it to my attention and for us to have had then a proper adjudication of what did we get in, what has happened in the interim, and does this still find place? Because just this report, don't even worry about the mandate of IDEC. ANC e tlhapantse hore e tlo phatlalatsa boramotse ba yona dimetron tse robedi le ba 22 ba ditoropo tse di nakong ya dibeke tse pedi tse tlang. Ha bua sebokeng sa ditaba Johannesburg, mongadi moholo wa ANC Fikile Mbalula o boletse hore ha jwale bonkgetheng ba feta 200 ba hlongwe dipotso ke bahlanka ba naha ba mokga. Ore ka morao manolla mabitso a bona ba tla gakola leano la bona la dikgetho Deep Sloot ka leboya ho Johannesburg. The national officials themselves sitting in panels with the National Executive Committee have now interviewed more than 200 candidates against a common standard of competence, ethics, and fitness for purpose. The national officials, having done the interviews, will now go municipality by municipality through the painstaking task of deciding who is truly fit for the purpose in each council. Those candidates will be announced in the coming weeks. Alongside them, our manifesto is nearing finalization, and it too will be revealed to the nation on the 15th of August at River Park in Diepsloot. Dihlo tsa ditaba ho renyana. Komiti ya Palamente e tadimaneng le ditaba tsa ditjhelete tsa setjhaba Scopa e re e hlahletse nyewe kgahlano le mohlanka ya ka sehlongwa mehleng wa Road Accident Fund Collins Letswalo. Ditaba tsena tsa hora ya boraro di fella mona re tiana hape kgasong ya ditaba tsa hora ya bone re atella afternoon drive. Lesedi FM ke molelo kgaso e tukubisang tjantjello hara Basotho e thobe dipelo hore ba keteke diphihlello tsa bophelo ho ya ho ile. O jalo fela ha wena mohimo holo mo bedi nna ka lebitso ke le mawela topi wa FM mpitsa ngwana di up ngwana di good morning me re na le wena he go tloa ka manta ha ho isala bohlano ho ratella afternoon drive show di go na bohlano wa tseba ra ikwala
the happy Friday re bitsa baeti ba bohlokwa re dula le bona fatshe re bantsha comfort zone ya bona re ba bitsa di-co-presenter tsa Ratella Afternoon Drive re lata wa actor kapa wa bina re etsa co-presenter ya radio re dula le wena o tla mono re ke re profile re tsebe haholwanyane ka wena re boetse re na le feature e bitswang bubbling under mo re hodisang ba banyane ba ntseng ba hola industry ya music ka Friday bona se fetho ke Ratella Afternoon Drive ba mo ke chillers ya mampela tupa fela dumela mmohi ko lapeng dumela momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM lebitso la ka ke Thabo the bundle of joy moponi co-host Ratella Afternoon Drive Lesedi FM ho jalo fela ha wena mohi mmoho le moemedi nna ka lebitso ke Lebmawela topi wa FM mpitsa ngwana di up ngwana di good morning me re na le wena he go tloa ka Mantaha ho isa la bohlano ho Ratella Afternoon Drive show ke go host la bohlano wa tseba ra ikwala the happy Friday re bitsa baeti ba bohlokwa re dula le bona fatshe re bantsha comfort zone ya bona re ba bitsa co-presenter tsa Ratella Afternoon Drive re lata wa actor kapa wa bina re etsa co-presenter ya radio re dula le wena o tla mono re ke re profile re tsebe haholwanyane ka wena re boetse re na le feature e bitswang bubbling under mo re hodisang ba banyane ba ntseng ba hola industry ya music ka Friday bona se fetho ke Ratella Afternoon Drive ba mo ke chillers ya mampela tupa fela